Kanti kube injabulo enkulu eNingizimu Afrika ngesikhathi iqembu lalapha eSouth Africa le-rugby linqoba emdlalweni wendebe yomhlaba obuphakathi kweNew Zealand kanye nawo amaSpringbok. Mbukela Silithi Kuhle TV sekubingelela nibambe yaqala ungena YouTube channel yethu ungakhohlwa ukuncofoza usubscribe ukuze sikwethulele zonke sikuphathele zona. Kanti sihamba phambili sithi kube injabulo nenhlokomo eNingizimu Afrika ngesikhathi iqembu le-rugby linqoba emdlalweni wendebe yomhlaba obuphakathi lapha kweSpringbok kanye nayo-ke lapha eNew Zealand. Lapho khona lamathimu amabili e-rugby abambane phezulu kwathula umsindo kwancane indawo kwase kuthi lapha eNingizimu Afrika yanqoba-ke lapha-ke ngamagoli 12 kwiSpringbok and All Blacks yathola 11 yagcina iguqa kanjalo-ke lapha neteam yaseNew Zealand yamaSpringbok i-All Blacks. Kanti beyintokozo lapha eNingizimu Afrika ukuthi wonke umuntu lo mdlalo ubewubheke ngabomvu. Kanti into ephinde yenza inhlokomo enkulu lapha eNingizimu Afrika ukuthi leli qembu le-rugby amaSpringboks ebesewina le ndebe yomhlaba awihlandla lesine. Sikhumbula lapha ukuthi-ke yake yawina ngo-95 yaphinda ngo-2007 yasiphinda ngo-2019 njengamanje njengoba isizokuphinda kulokhu okuyinto enhle kakhulu. Sonke sithi go Brookie. Legend after legend up on stage. Speaking of